Volontiranje. Uskoro Danilogradation. Otvoren proljećni pazar. Jeste li spremni da naučite nešto novo o sebi i društvu u kojem živimo? Zadržite se par minuta uz Vodada Crna Gora, vijesti za djecu. Ja sam Marija, vaš vodič kroz crnogorske priče. Kroz istoriju čovječanstva uvijek su velike promjene pokretali pojedinci. Da li će mladi volonteri donijeti dašak entuzijazma u naše uspavano društvo? Pogledajmo i kako naši vršnjaci mogu da prošire vidike i znanje u Crnoj Gori. Takmičenje gimnazijskih bendova pod nazivom Danilogradation biće održano 10. maja na platoima ispod mosta na Zeti u Danilovgradu. Prvonagrađeni bend imaće priliku da snimi svoju pjesmu u studiju, a za drugo i treće mjesto obezbijeđena su sredstva za nabavku muzičke opreme. Zavod za metrologiju organizuje otvorene dane za učenike osnovnih i srednjih škola. Od 6. do 15. maja u prostorijama zavoda učenici će se upoznati sa jednostavnijim postupcima mjerenja u nacionalnim kalibracionim laboratorijama za oblast metrologije mase, pritiska, dužine, električnih veličina, temperature, zapremine, vremena i frekvencije. U centru Podgorice otvoren je prvi proljećni pazar na kojem će biti i kutak za djecu. Osim muzičkih sadržaja, za mlade će biti organizovane pozorišne predstave i likovne sekcije. Proljećni pazar biće otvoren do 21. maja. Da li je kapitalizam i brz način života ubio humanost? Čini se da nije. Dok god među nama postoje mladi ljudi koji su spremni da pomognu drugima, puni ljubavi i poštovanja. Upoznajte volontere, naše svakodnevne nečujne heroje za koje ne postoji podjela na imućne i siromašne. Pa od uvijek sam htjela da pomažem ljudima i činjenica, pošto je Crveni krst jedna međunarodna organizacija koja pomaže i djeci, a tako i starijim širom svijeta. Htjela sam da budem dio nje i raspitala sam se kako bih mogla da se učlanim. Najljepša stvar u volontiranju je taj osjećaj kada pomognete nekome. To je osjećaj koji ništa ne može da zamijeni, ništa ne može da opiše, zato što kada vidite nečiju sreću na licu, to je zapravo taj najljepši osjećaj. Ja mislim da ljudi generalno misle da je to uvijek finansijska pomoć. To ne mora bude finansijska pomoć, dovoljno je da vi nekoj starijoj gospođi ili ponesete kese, pomognete u trgovini, nešto takvog tipa da bi se vi osjećali, da bi vi bili ispunjeni. I onda kad sam imao nekoliko takvih slučajeva, ja sam, kako bih rekao, bio sam dosta ne ponosan na sebe, nego sam bio zadovoljan da sam bio u situaciji da pomognem nekome. Od skoro smo u stvari uključeni u program koji zove Briga o starijima. Moje dužnosti u okviru tog programa su posjećujem jednog starijeg gospodina koji živi u mom komšiluku. Ja 2 do 3 puta nedeljno pođem, posjetim ga tokom jutarnjih časova, ponekad gledam s njim jutarnji, rješavamo krštenice, igramo šah i pomažemo malo za te kućne poslove. Ja posjećujem samo jednu baku i što se tiče nje i obaveza koje radim sa njom jeste da je posjetim 2 puta nedeljno, pošto toliko mogu da izdvojim vremena, dođem kod nje, pričamo 1 sat vremena, ništa posebno ne radimo, ako treba pođem je do prodavnice, pomognem je oko kuće da je počisti ili nešto tako, mada generalno na toliko i ne traži i to je to. To je jedno divno iskustvo i nastavit ću kao i Aleks s time da se bavim. Ovo mi je 5. godina u Crvenom krstu. Upoznala sam mnogo ljudi, naučila sam mnogo toga i mnogo sam nadogradila svoje znanje u nekim oblastima. Na ono što sam se ja fokusirala jeste prva pomoć. Tu se bavim konkretno držanjem predavanja, radionica, prezentacija u školama ili firmama ili za određene neke grupe.
Pa mislim da starijima više znači, jer starijima ne treba toliko puno da bi oni bili sad toliko srećni, dovoljno da vi samo popričate s njima, ne morate ništa specijalno da radite, psihosocijalna podrška je najbitnija kod njih, dovoljno je samo da sjednete s njima pola sata, sada popričate s njima, oni će biti mnogo zadovoljni, oni će biti srećni u tom trenutku. Svoje vršnjake bih pozvala da se pridruže upravo zbog toga što ukoliko neko ima slobodnog vremena, mislim da je pametnije iskoristiti iz nekih humanih svrha nego biti na telefonima i kompjuterima čitav dan. Zdravo svima! Već par dana provodim na selu i poželjela sam sa vama da podijelim priču o mom selu koja, mogu da kažem, važi za sva sela u Crnoj Gori. Ćao! Nalazimo se na 1200 metara nadmorske visine, 1. maj i kao što vidite priroda još uvijek nije oživjela, ali i ovakva je prelipa. Dođite da vam pokažem. Međutim, mladima da bi živjeli na selu nije dovoljno sve ovo. Generalno su mladi ti koji se odseljavaju, odlaze da studiraju i uče u veće gradove, a ostavljaju roditelji i starije. Najčešće se i ne vraćaju. Put je loš, a škola je ove godine ostala bez posljednjeg đaka. Trudimo se da budemo pravi uzor za sve naše mlade gledaoce. Volimo, poštujemo, dajemo riječ onima koji su doskoro bili bez glasa. Ali podsjećamo ih, da biste zavrijedili poštovanje, prvo ga morate pružiti. Hvala vam na pažnji.